2023. godinu zasigurno je obilježilo niz ratova i konflikata širom svijeta, a sve su veće šanse za izbijanje još jednog oružanog sukoba, ovaj put na afričkom kontinentu između Etiopije i Eritreje. Sva ova nova dešavanja su buknula poput plamena kada je 13. oktobra premijer Etiopije Abiy Ahmed Ali na državnoj televiziji izjavio da je Crveno more prirodna granica te zemlje i da je Etiopiji potrebna morska luka kako bi izašla iz, kako je opisao, geografskog zatvora, te da ona ne može ostati odsječena od pristupa okeanu. I zaista sa oko 128 miliona stanovnika Etiopija kao druga najnaseljenija država u Africi poslije Nigerije i 11. najnaseljenija na svijetu predstavlja ogroman svjetski potencijal, ali je činjenica da nema izlaz na more čini znatno ranjivom i ograničenom u trgovini sa ostatkom svijeta, a samim tim je usporen njen razvoj i napredak. Od 32 najnaseljenije zemlje na svijetu, Etiopija je jedina koja nema svoju morsku luku. Naravno, izjava etiopskog premijera iz oktobra nije dobro prihvaćena kod manjih država na Crvenom moru, Eritreje, Džibutija i Somalije, koje geografski onemogućavaju Etiopiji pristup moru. Ne samo zato što im Abiy Ahmed nije obavijestio o pokretanju ovog pitanja, već i zato što je nekoliko dana kasnije upozorio i zaprijetio da bi etiopski nedostatak pristupa morskoj luci, ukoliko ne bude pravde i pravednosti, mogao biti potencijalni uzrok budućeg sukoba. Nekoliko dana poslije spomenute izjave, Etiopija je organizovala vojnu paradu u glavnom gradu Adis Abebi, a šef zračnih snaga je naredio svojim trupama da budu u ratnoj pripravnosti. Ubrzo nakon parade, satelitski snimci su otkrili kretanje etiopskih trupa duž granice sa Eritrejom u Zalambesi, području udaljenom svega 160 km od glavnog grada Eritreje, Asmare. A jedan od etiopskih zvaničnika je rekao da ako pristup luci nije moguće postići drugim sredstvima, rat je neizbježan. Dakle, u ovom videu vam donosimo priču o nacionalnoj preokupaciji Etiopije za izlazom na more i o mogućnosti da njen premijer Abiy Ahmed, koji je pomalo ironično osvojio Nobelovu nagradu za mir 2019. godine, iskoristi trenutna dešavanja u svijetu i u svrhu ispunjavanja etiopskog cilja započne još jedan rat na afričkom kontinentu. Tokom većeg dijela svoje historije, Etiopija i Eritreja su bile teritorijalno, kulturno, jezički i etnički povezane i dosta slične, ali su također bile i u čestim i dugotrajnim međusobnim sukobima. Etiopija je jedna od najstarijih svjetskih civilizacija, čije je prvo kraljevstvo Damot osnovano još 980. godine prije nove ere, a još poznatije kraljevstvo Aksum oko 150. godine prije nove ere. Oba ova kraljevstva, kao i samo Etiopsko carstvo, ranije poznato kao Abesinija, koje je postojalo od čak 1137. do 1974. prostirali su se na području današnje Eritreje i Etiopije i šire. Etiopija dakle trenutno ima oko 128 miliona stanovnika i uskoro bi se ta brojka mogla popeti na 150 miliona, jer je 2007. imala svega 74 miliona stanovnika, što je ogromno povećanje broja ljudi za samo 15 godina. Ova država je ujedno jedna od etnički i jezički najraznolikijih zemalja na planeti. Iako je u svijetu uglavnom poznat etiopski semitski narod Amhara i amharski jezik, koji je pod uticajem cara Hailea Selasija, koji je vladao od 1930. do 1936. i od 1941. do 1974. istaknut u prvi plan i nametnut kao službeni jezik, činjenica je ipak da ovaj narod čini samo 27% stanovništva Etiopije. Najveća etnička grupa je kušitski narod Oromo, koji čini 34,5% ukupnog stanovništva zemlje, zatim Somalijci 6,2%, Tigrejci 6,1%, narod Sidama 4% i tako dalje.
Najveća religija u Etiopiji je kršćanstvo 67,3% i to 43,8% su pripadnici Etiopske orijentalno-pravoslavne crkve, a 22,8% su pripadnici Pentaja, odnosno evangelističke protestantske crkve, dok muslimani čine 31,3% stanovništva Etiopije. Danas su službeni jezici u Etiopiji amharski, oromo, tigrinja, afarski i somalijski. S druge strane, prema podacima UN-a, Eritreja ima 3,8 miliona stanovnika, a najveće etničke grupe u zemlji su narod Tigrinja koji čini 50% stanovništva, zatim narod Tigre 30%, Afar 4%, Saho 4% i tako dalje. Zemlja nema službeni jezika, regionalni nacionalni jezici su Tigrinja, Beja, Tigre, Afar, Saho, Kunama, Bilen i Nara. Dvije glavne religije u Eritreji su kršćanstvo i islam. Međutim, broj sljedbenika svake vjere je predmet rasprave. Procjene udjela kršćana u stanovništvu Eritreje se kreću od 47 do 63%, dok se procjene udjela muslimana u stanovništvu kreću od 37 do 52%. Još tokom 1800. godina Eritreja je tokom borbe zapadnih sila za Afriku postala italijanska kolonija. U zamjenu za podršku Etiopija je ustupila neke od svojih teritorija Italiji, što je dovelo do uspostavljanja onoga što je tada bilo poznato kao italijanska Eritreja. U sljedećim decenijama ova kolonija je doživjela popriličan razvoj i napredak, te se s vremenom počela kulturno i ekonomski razlikovati od susjedne Etiopije. Tokom 1930-ih Italija je počela širiti svoj uticaj i teritoriju širom Afrike, te je 1935. sa područja Eritreje izvršila invaziju na Etiopiju, koju je okupirala i pripojila italijanskoj istočnoj Africi. Međutim, Drugi svjetski rat se pokazao katastrofalnim za Italiju. Budući da je Etiopija podržavala saveznike tokom rata, 31. januara 1942. potpisan je Anglo-etiopski sporazum, kojim je omogućeno ponovno uspostavljanje etiopske nezavisne države nakon izbacivanja italijanskih trupa od strane kombinovanih britanskih i etiopskih snaga 1941. Eritreja je nastavila da funkcioniše pod vlašću i teritorijom Etiopskog carstva, a 1952. godine rezolucijom Skupštine UN-a 390-a Eritreja je postala konstitutivna država Federacije Etiopije i Eritreje. Federacija je trebala trajati 10 godina u kojima su Eritrejci mogli donositi mini suverene odluke, imati svoj parlament i određenu autonomiju, ali nakon tog perioda Eritreja je trebala raditi i funkcionisati pod krunom i ovlaštenjem etiopskog cara. No car Haile Selassie je i prije isteka tih 10 godina nametnuo brojna ograničenja Eritreji u pokušaju da izoluje i ukloni bilo kakvu moć njihove autonomne vlade. 1961. tenzije između Eritrejaca koji su željeli nezavisnost i etiopskih snaga su kulminirale, što je dovelo do početka 30-godišnjeg rata za nezavisnost Eritreje. Međutim, izabrani parlament Eritreje je 1962. glasao za to da Eritreja postane 14. provincija Etiopije, čime su još više produbljene podjele i sukobi. U ovom ratu je ubijeno više od 100.000 ljudi i u potpunosti je uništena ekonomija obje zemlje, koje su postale jedne od najsiromašnijih na svijetu. Tokom rata carsku vladu Etiopije je zamijenila vojna hunta koju je podržavao Sovjetski savez, a koja je odobravala masakre i uništavanje brojnih eritrejskih sela. Nakon decenija borbi, etiopska vlada je ponovo svrgnuta, ali ovaj put od strane unutrašnjih etiopskih pobunjenika, čime je faktički okončan rat. A Eritreja je konačno glasala za svoju nezavisnost, koju je de facto dobila 1991. godine, a de jure 24. maja 1993. Ovim činom je istovremeno Etiopija postala zemlja bez izlaza na more i bez svoje morske luke.
Još od tog perioda Etiopljani iznose svoj zahtjev za pristupom morskoj luci i izlazom na more, te ovo što se sada dešava uopšte nije nešto novo niti iznenađujuće. S obzirom da je dakle Eritreja do 1993. bila sastavni federalni dio Etiopije, to je značilo da je dotada Etiopija imala pristup Crvenom moru. Etiopija se posebno oslanjala na luku Asab na jugoistoku Eritreje, preko koje se odvijalo oko 70% ukupne etiopske vanjske trgovine, te na luku Masava u sjevernom dijelu Eritreje. Nakon što je Eritreja proglasila nezavisnost, odnosi između dvije države su prvobitno bili poprilično prijateljski, te je Eritreja dozvoljavala Etiopiji da nastavi da koristi njene luke. Međutim, samo 7 godina nakon završetka rata, neslaganja i nesuglasice oko spornog graničnog regiona Badme i oko toga gdje treba da bude nova međunarodna granica između dvije države, pretvorile su se u rat punih razmjera, koji je počeo u maju 1998. i trajao do juna 2000. godine. Ovaj rat je doveo do znatnog pogoršanja međudržavnih odnosa u kojem je ubijeno 80.000 ljudi, a jedna od posljedica istog bila je ta da je Eritreja zabranila Etiopiji pristup svojim lukama. Etiopija je na ovu zabranu odgovorila potpisivanjem ugovora sa Džibutijem o korištenju luke Doraleh 5 km zapadno od Džibuti Citya, preko koje se sada vrši 95% ukupne trgovine Etiopije, pri čemu Etiopija plaća oko 1,5 milijardi dolara godišnje lučke takse i poreza, što čini više od 1/4 ukupnog nominalnog BDP-a Džibutija i 70% ukupne lučke trgovine ove male obalne zemlje. Ovaj ugovor je od samog početka bio poprilično nepovoljan aranžman sa stanovišta Etiopije, ne samo zato što je košta 1,5 milijardi dolara godišnje i što Džibuti u osnovi zbog svog geografskog položaja može Etiopiji naplaćivati koliko želi, već i zato što je etiopsko oslanjanje na luku u Džibutiju i glavni put koji je povezuje sa Etiopijom stvorilo stratešku ranjivost za državu. U suštini, oslanjanje Etiopije na luku Doraleh, koja je sa glavnim gradom Adis Abebom udaljenim više od 900 km, povezana željeznicom otvorenom tek 2018. godine i autoputem A1, koji predstavlja žilu kucavicu Etiopije, znači da je zemlja izuzetno ranjiva na blokade istih u slučaju bilo kakvog sukoba. Iako je luka Doraleh veoma sigurna Etiopljanima za korištenje, jer se u svega nekoliko kilometara nalaze kineske, američke, francuske, japanske i italijanske vojne baze, koje su garant da niko neće napasti etiopski pristup luci, kako bi se smanjilo oslanjanje Etiopije na Džibuti, premijer Abiy Ahmed je pokušavao i pokušava ispregovarati pristup drugim lukama na Crvenom moru. Najveći strah Etiopljana i političkih lidera ove zemlje je da u slučaju eventualnog novog sukoba druga strana ne prekine ili onemogući pristup luci, željeznici ili čak samo autoputu A1, jer bi tada Etiopija odmah bila lišena 95% svoje trgovine, odnosno uvoza i izvoza. Ovo je postalo očigledno tokom dvogodišnjeg rata u Tigraju od 2020. do 2022. godine, u kojem je živote izgubilo oko 600.000 ljudi, a kada je etiopska vlada postala izuzetno zabrinuta zbog mogućnosti da pobunjenici iz Tigraja blokiraju autoput A1 ili željeznicu putem koji se transportuje roba iz luke u Džibutiju, znajući kakvu štetu bi to moglo prouzrokovati stanovništvu, ekonomiji i vladi Etiopije. Iz navedenog razloga Etiopija nastoji da ima kontrolu nad vlastitim lukama kako bi se smanjila ova ranjivost, te je premijer Etiopije Abiy Ahmed još 2018. godine potpisao mirovni sporazum sa Eritrejom, koji je trebao Etiopiji omogućiti vraćanje pristupa lukama Asab i Masava u Eritreji. Također, etiopska vlada je u dogovoru sa vladom Kenije počela izgradnju transportnog koridora do luke Lamu u Keniji, ali nažalost nijedan od ovih napora nije urodio plodom.
Transportni koridor Lamu još uvijek je u ranoj fazi izgradnje koja je više puta odgađana, dok je pristup Etiopije eritrejskim lukama Asab i Masava ugrožen nedavnim sukobima između Abija Ahmeda i autoritarnog vođe Eritreje Isaiasa Afwerkija, koji je na vlasti u Eritreji još od njenog sticanja nezavisnosti 1993. godine. Kako bismo bolje razumjeli mirovni sporazum između Etiopije i Eritreje 2018. godine, ali i nedavne sukobe i odustajanje od istog, potrebno je reći nešto više o samoj unutrašnjoj politici Etiopije. U suštini, tokom većeg dijela moderne historije Etiopije, zemlju je vodio Narodno-oslobodilački front Tigraja, kojim su dominirali Tigrejci koji potiču iz istoimenog sjevernog etiopskog regiona Tigraja. Tigraj dijeli granicu sa Eritrejom, uključujući spornu regiju Badme, te su stoga Tigrejci vodili većinu borbi tokom etiopsko-eritrejskog graničnog rata 1998. Zbog čega pripadnici ove organizacije zaista nisu voljeli Afwerkija niti njegovu Eritreju. Međutim, kada je Abiy Ahmed došao na vlast u Etiopiji 2018. godine, gotovo odmah je potpisao pomenuti mirovni sporazum sa Afwerkijem. To je bilo i zato što ga kao netigrejca nije previše lično doticao ovaj sukob, ali i zato što je vidio dogovor sa Eritrejom kao dobar način da se smiri i drži pod kontrolom TPLF, čiji ga pripadnici nisu podržavali. Sa Eritrejom na Abijevoj strani, TPLF je u Tigraju u suštini bio okružen etiopskim saveznim snagama na jugu i eritrejskom vojskom na sjeveru. Kada je u novembru 2020. izbio građanski rat između Abijevih saveznih snaga i TPLF-a, eritrejska vojska je prešutno podržavala Abijeve savezne snage, što je bio jedan od razloga zašto je Abiy Ahmed uspio zadržati vlast u Etiopiji. Međutim, Abiy Ahmed i Isaias Afwerki su se nedavno posvađali, dijelom zbog toga što je premijer Ahmed potpisao mirovni sporazum s TPLF-om u novembru 2022. koji je Afwerki doživio kao imperialističku podvalu zapada za spas TPLF-a, ali i zbog toga što je Eritreja, koja je u osnovi donedavno bila izolovana i izopćena država, uspostavila mnogo bliže veze sa zemljama poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Rusije i Kine. To je značilo da Eritreja više nije diplomatski zavisna od Etiopije, što je Afwerki omogućilo više manevarskog prostora u vanjskoj politici. Bilo kako bilo, sve ovo je obnovilo Abijevu zabrinutost oko činjenice da Etiopija nema izlaz na more, zbog čega je počeo da prijeti svojim komšijama u pokušaju da na bilo koji način omogući svojoj zemlji pristup morskim lukama koje su od vitalnog značaja za Etiopiju i njeno stanovništvo. Šta će se dalje događati? Iako se rat još uvijek čini malo vjerovatnijim, Abiy je od dolaska na vlast u Etiopiji 2018. godine bio veoma konfrontan i agresivan. Ne samo da je tokom većeg dijela svog premijerskog mandata bio u krvavom građanskom ratu sa TPLF-om, već je ozbiljno razbjesnio Sudan i Egipat, i to izgradnjom i punjenjem velike etiopske renesansne brane koja se nalazi na vrhu Plavog Nila i koja bi mogla ograničiti pristup vodi ovim nizvodnim zemljama. Abiy je dakle izuzetno tvrdoglavi i vođa sa čvrstim stavom i karakterom, te bi bilo izuzetno pogrešno u potpunosti isključiti mogućnost oružanog sukoba, posebno ako odluči, kao što je to učinio sa velikom etiopskom renesansnom branom, da je pristup morskoj luci ključan za budući razvoj i napredak Etiopije. Ako bi se sukob zaista dogodio, to bi bila još jedna u nizu loših vijesti za region koji je i onako opterećen nestabilnošću. Pored Tigrajskog rata koji je okončan tek prošle godine, susjedni Sudan se trenutno nalazi usred građanskog rata koji je počeo u aprilu 2023. Također i Kenija bilježi velike proteste širom zemlje u posljednjih nekoliko mjeseci, a Somalija se još uvijek nalazi u velikom neredu. Važno je istaći da Eritreja, koja je znatno manja površinski i koja ima mnogo manje stanovnika od Etiopije, ima više vojnog osoblja, odnosno 201.750 aktivnih vojnika i 120.000 rezervista, dok Etiopija raspolaže sa samo 138.000 aktivnih vojnika i bezrezervnih vojnih snaga.
Pored toga, nedavni građanski rat, pogibija velikog broja ljudi i još uvijek svježe rane i unutar državni sukobi ne daju veliki optimizam Etiopljanima za uspjeh u eventualnom pokušaju invazije na Eritreju, ali ostaje da vidimo šta će se desiti u narednom periodu. Ukoliko vam se svidio ovaj video, molimo vas da ostavite like i komentar i da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se u narednoj epizodi i lijep pozdrav svima!